danas ćemo reklamirati neke ljude. Pripremio sam 5, znači ovo 5, zapisao sam linkove na Notepedu, a linkove njihovi kanala ćete imati u opisu. Znači prvi je Hamza sa kanala Hamo, on ima reklamira, evo ja ću njega. Ima 39 subscribera, snimao je jedan reklamiranje, intro ima 2 intro na GTA San Andreas, a jedan intro za Minecraft Pocket Edition. Sljedeći je moj drug Taler, bez ovo Ren, moj prijašnji drugi škole, prije smo se u školu, evo, pozdrav i za tebe i za Hamzu. Link njegovog kanala će biti drugi. Ima koliko ima subscribera, da ima 183 subscribera. Ima Snapchat, Minecraft, na Mineplexu. Ima raznih klipova. Sljedeći je NFTV, da vjerovatno ste vidjeli, ja sam s njega već snimao link njegovog kanala u nekim prijašnjim videima, ali evo opet, pozdrav Ben, ako gledaš ovo, nazovime nas tako da ponovo snimamo. On snima Minecraft Pocket Edition preživljavanje, reklamiranje, challenge, partija, snima svašta. Sljedeći je prikladni sve, on je podržava u svakom novom videu, tako da ima već malo reklamiran, prikladni su da ima 100 subscribera, snima